Kako izvesti jednu integrisanu priredbu? Povodom praznika škole, učenici osnovne škole Proleće imaju nekoliko nastupa. U prvom delu učenici albanskih odeljenja igraju albansko kolo. Zatim sledi makedonsko kolo koje izvode učenici makedonskih odeljenja. Na kraju se predstavlja Goran sa kompozicijom Tajno moja, a posle njega nastupa Valbona sa pesmom Ve temper ju. Da li ovo možemo nazvati integrisanom priredbom? Ne. U integrisanoj priredbi potrebno je da mešovita grupa učenika učestvuje u svakom nastupu i zbog toga on predstavlja rezultat zajedničke pripreme i saradnje ovih đaka. Dakle, integrisana priredba u pravom smislu reči bi izgledala ovako. Učenici albanskih i makedonskih odeljenja osnovne škole Proleće zajednički nastupaju i igraju po jedno makedonsko i jedno albansko kolo. U toku nastupa svi đaci su odeveni u različitu narodnu nošnju bez obzira na etničku zajednicu koju pripadaju. Po završetku ovog folklornog performansa nastupaju Goran i Valbona sa kompozicijama Tajno moja i Ve temper ju koje pevaju u duetu. Njih dvoje su se inače već duže vreme pripremali za ovaj nastup i uspeli da nauče tekstove i jedne i druge pesme. Da li vidite razliku? Zajednička saradnja i međusobno poštovanje. U tome se zapravo sastoji međuetnička integracija.